Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali rekan-rekan dimanapun Anda berada. Jadi pada hari ini, hari Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024. I gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie, bro. But times is getting hard, so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to wipe you out just like you Colgate. You been ducking at the crib thinking that you safe. Hari ini kita libur dan kita kumpul bersama dengan rekan-rekan driver ojol yang ada di Kabupaten Maros. Now, and you holding to my money like you Oscar proud. I'ma find you, and I'ma get you. I'ma stick into your head just like I'm Cantu. It's a couple things in life I'll make a man. Dan dalam acara ini kita menggelar acara karaokean. Jadi masing-masing yang hadir menyumbangkan suaranya, guys. Walaupun suara kurang bagus bukan jadi masalah ya. Intinya kita bersukacita, bersenang-senang di hari libur ini. Dan di hari libur ini kita tepatnya berada di rumah Om Tamar yang ada di wilayah Kabupaten Maros. I know you gon' pay me when the time's right, but the time is now. I'm finna knock out your lights. Got you thinking shouldn't. Dan selain bernyanyi, Om Tamar selaku tuan rumah menyediakan makanan yakni sop ubi. Sop ubinya enak, guys ya. Sop ubinya sangat enak. Lomboknya juga sangat pedis sehingga membuat keringat bercucuran. Man, give me my money and stop playing. Ya, seperti inilah acara libur kami para driver ojol. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir support kami dengan bentuk like, komen, dan subscribe. Give me bread and the peso. Give me one. Then the wave any longer I'ma have to call Fredo. Get the hammer then spread you like Eggo. Give me that bread. Give me that bread. Give me that bread. Give me that bread. Mantap. Tunjukilah. Turun semua lah. Ya. Sampai berkeringat beliau ya. Sampai berkeringat. Pokoknya keterpedisan tapi enak.